Yung mga anak ko eh. Nakuha ko rin. Wala sa windpick. Kung mayroon pa, umano ka. Ang yami ako kakuha ngayon. Eh, nakuha. Biskan, meron na na. Abo, mo yun. Nakita ka. Yoy! Ilan na ako sa lawas mo? Tapos, Ano? Beste na ako! anong wangang tatay ba? Kasis? Ha? Ellos tan celosos por todo lo que Dios me dio. A las mujeres de ellos, mira como yo le doy. La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así. Así, 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 así. Ahora vale. Preguntándome qué es lo que pasa. Tengo una mata pariendo cuarto en mi casa. De que yo salgo a la calle flow con la grasa y ustedes con su brujo leyendo su taza. Yeah. Es lo que tú dices, bellaca. Me gusta la colombiana así, de berraca. Que le den paca, tenemos la paca. Y como un pelotero, boom, te la saca. Ellos tan celosos por todo lo que Dios me dio. A las mujeres de ellos, mira como yo le doy. La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así. Así, 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 así. Ahora vale. Los celos lo van a matar, porque ustedes no. Fresh boy on the beat. Fresh boy on the beat. Le ako moto makaniki vaitale, whaafsanga I malanofo anga tuai o le Iasaki, se au nanga whaabitoa sili ona le leimo lo sa, le ua na o le se lau valu se furufata la, si aki ei ta wale la iti e o Evans Mahilax, e mawhai ona mātou sui ina le wha mama suau a toa o le afi, si aki uma tau fio luma matua, wha pea lola ma pau o lau ta vale, si aki uma foi tō tonga ma vaenga a toa I lalo lo sa, ona mātou wha lo atu leo vaenga lo mana o mia lo sa, mo lo nofo sila fia, e iai foi la mātou au nanga wha pitoa mo pamu kiso, pamu penisini ma injectors a fio mai nei loa pe vala au mai leono o tasi iwa whahono po le fitu tasi fitu wano wha le ako moto mechanic e vaita Ellos tan celosos por todo lo que Dios me dio. A las mujeres de ellos, mira como yo le doy. La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como.
Whiwhi lava le nganga e toi whatalo whātu le mamalu o tātou paanga ia e maise o tātou atunuu o lo avea pia tau tuane a loa pei maumana mea whaafonga ma lole on sai ma lole tamatai leo toi tari mai vaenga mulmuli nei o tātou pōkalame ia o whaatanoanga fo i o nea fiafi ia ai smai whaafonga whapoponga nei o tātou talafo i lea fiafi le nei. Tomo ati a tātou talafo tai au le la le anu whaatino e saunoanga whaatau pōua le awhionga le tofi fou o le tūmalo whaasale le anga numera lua le awhionga i a namula ulu leota sami leota. E pei ona sila fia le awhionga i a namula ulu lea na manumalo mai le palo tala ititi alona i tūmalo whaasale le anga numera lua na whaatino ina i le aso rusfulua le masino mati o tausanga nei ina uawa noa le no foa i le tūmalo ai o le awhionga i a pau se fopau. O le tolu kuata o le launga whaatau pau a namula ulo la na whaatai whaapitoa i ona tua a o a inga o le malo o le kapeneta e mesi o le pale mene ia ai whaasirisiri lava i lona i tūmalo i pele lona nganga o na o le amana ia ina o lona tangata ai mesi o le langu sua le o mawhai o na pale mai al tofinga o le tūmalo ua loa tausanga o sa ilia aiso na avanoa. O mata upo na whamamawhai le langu whaatau poua namula ulo e au fiai le ana ia ta uai o ia le sui tau wā lea ua whaatino ai suinga o tūla whono foua le ofisa o whai ngā pālota lea o le ale toi whai aini whale pālota whaapitoa lea na ia whai ngoa ina le vāenga lea o whale pālota whaapitoa o lau mea whaapa ia mata lea sa tele ina to i lalo ai le tele o sui tau wā mai le motu tele isa la whai i whale pālota whaapitoa nei hui e tele pālota la tau te maua ina mai i o la tau lava i tūmalo. O le isi vaenga na ia tā ua o le mātanga o fia le vaenga o le tūla whono, leo le amua o na pālosai na i tina ma te mā pensione o tangata fau malanga i le vea so tono o whainga pālota ai mesa i la tau e ei a fianga tū mau o le tino. Paula na tua lalo na ave le ofisa o whainga pālota i a tau tuana i a lava le taime e wha lau i loa ai le ofisa ia mo le mamalu o le atunu ina ia o la tau sila fia ai nei suinga o le tūla whono. O le isi vaenga na whautuaina i nā mula ulu i le ofisa o whai ngā pālota i le anga wā o sui tau wā e te tau o na tūsai ma le tūla whono ma le isi vaenga tā ua o le whaata ua le ofisa o whai ngā pālota i a pūlenga mamalu a li mwhai pule o a whio anga mai tū mālota i tasi le mawhai ai ona malu i a tūla whono whau nei. Na ia mamori i whaatai whaapitoa le ampasa le malo i a pani le whato a mawai atu lana no wha inga i Samoa nei o se matai o lona i tūmalo i a maunga le atualo o no le whale a onga o sa whautu la whai leo o toi whaaleleia. Ai mai se, o lana whaatai whaapitoa le malo leo whaatautai a wala lau papa le mali o lio i samalai uru e peo na tau mawhai mai i le tele o tau sanga. Na tau alunga na sauno anga whaatau pou so e momoli o lona anga whaatai i le tūmalo o no le lango ma le whaatuatoa ina o ia e tau awa ina le tau sanga o tutoi o le neipaia inga o le whono usu a Samoa. E pei whai ono sila fia leo whaafonga o le tai au nei na amatari aloa ia i lava le whono usu o Samoa e le whaatautoa ina e le a fionga e le whonga whetalai o le whono ia tole a whoa a puru whaafisi o le a fionga ia na mula ulu mo le pale mai le neto whika tā wal no wha le tūmalo o whaasale le anga numero lua. Initial tala o le taua fianga fo'i al palmene tai au nei se ia o mai le fitu le a fiafi nei na amatai ona la unga sui a whai pule umo i tūmalo ta itasi anga i le tala whaatau o le tupe lua a fesfulu iwa, lua a fe lua sfulu e peo na masani ai i paia inga ta itasi. Na whamauina e siria ma le sfulu whai pule al mauta leo mai ono sau noa e mori mana onga o lato i tūmalo anga i le palemia ma minista o kapeneta. Ai le ngata i leo o ala tau tu alalo i nisi o vaenga e te tau ona o longo sa ia wa lava le anga i luma o ngaruenga whai al mauta. O le tele lava o la unga whai pule nei o talo sanga lava i awala o le vai o ele tise maisi lava atina e tāua o awala ngā alue na i whaanele i awala lava to o tele o nai tangata whai whaatoanga ma whai whaiva o lo o tautua ina le tele o a fioanga. E mora si la fia o le vai aso atoa le nei ma le vai aso asau o le a whaatautai e le whono uso Samoa i le malaya whaotungatangi munu ina i ala unga uma whai pule ma i whai o tali whai tau ai minista uma mtanga luenga taitasi
ale maloa o le whaiuina taunuanga whaapitoa le awhianga le li palemia. Ma toi malo loa ai loa le ni tau awhianga. O le asa o tai au le tūlaiva o le awha awawina i le nei fontanga tāua tai o le atunuu. O le tātou tala muli o le anganga le fia ma le whaangai ai mai se le whaatai al tautua le FEXCO ina ua whatu aalongo ina atu o ia. O le ua whaamia ina le whailonga tupe au tu a le FEXCO Samoa Limited e pei o na ia ina le whaalawiloa e tolu maasina le umi na whaatautai ai. O le anganga le ano o le tamai a le au a loi o na sfulua tausanga me le awhia aonga sa anapu. Le ana suipe whailonga au tu e tolu a whetala Samoa. Mai ana pepa sa whaatumuina. I ana tupe mai whafo sa whaaliwina pe whaafsui ai. I le la lao le FEXCO i sa anapu lava. Sa unua le au i talafo whaapea o se whailonga tupe te le o le afsosoani tele mo ia misiona a inga lima vai mai le tā leni o le whai whaatoanga. O le ateliers wha avenga e whaatauina i vai inga uma. A wale whale lei o rana maumanga. A wale o le tanga le o siona a inga. O whaoringa le fia ma o le maungangana i na uafsiringia. Pe o se urua i taimi le awhato a whaamia ina ai is whaalawi whaapea e whailoa mai e le au o lea lava. Le o tali mai e le kampania anga le lei. A le FEXCO Samoa Limited. E toa fitu i lātou lea na whaamia ina e le ngata al whailonga au tu e pe no tā ua ilunga. Ai o whailonga tupe tai lua se lau tā la. Lea na whaamia ina i lātou e toa wha. Mane sa i se lau tā la. Lea na manu māloa ai si sui e toa lua. Sau noa la whionga te mai taipula kampania le FEXCO i whaapea. O le nei whaalawi loa toe modi lea o le whaaftai a le lātou kampani le mamanu a le atunu o lo whaia pea le tautua a le lātou vaenga po le FEXCO ma pā anga i so o seipia le ngātou tupe whaamomoli ai o tupe whaafsui ai lea na i mamodi a le nganga le whaaftai i tangata uma o lo avea pea le FEXCO ma na pā anga. Le ngata i lea na mamodi le nganga le whaaftai a le whionga le ni pule le kampani ia Morio pio Morio o isui nei e toa fitu o whaamnia ina o na le lango pea le lātou o nanga. Ai mai se le mamalo le atunu o i whaatua ina pea o le au nanga le lātou kampani so i saimi. O i lātou nā nei e toa fitu na whaamnia ina le nei se i whaapitoa. O le whailonga au tu na maua le au aloi tolu afe tala. Lua vai mea lau i whata lua se lau tala ma pepa i fitu e mai muafua i tālonga le Pasifika. Tolu tala lelei au e lua se lau pepa matamata. Wha makerita ieru lua se lau ma pepa matamata. Whailonga lima vi se sio Uber lua se lau tala pepa matamata. Lona onof tu nai a lalatoa se lau tala ma pepa matamata. Mali whailonga muli ana aloina lua se lau tala ma pepa matamata. Saunoa muli polo le nei whaalawi loa lo whaatino i lala uma le FEXCO e le Pasifika. Ma ele nei whailonga tupe alo tu ina atu i sui o nei atunu o le a manu malo. Ma o atunu ma foi nei o le a awai mai i taalonga le Pasifika. Whafonga anga tātou pa ang whafonga e maise o sio tātou wa atunu o samwhainga nai ala i tātou tātou nei fo i tū la le a fiafi. Whaamalo atu ai whaatasi mai pea. Ma avea pea tautua nei a loa pei maupa anga. Ma na mea whaafonga i lea tae au ma lea tae au. Atoa i ma lea fiafi. E pei o na iaile nei tu lao le a fiafi. Ia o se ngangana foi whaapea o na o papa i lau whaafonganga ma lu ave fale lo o tau finangalo. Ia e mangalo ele au auna au le tamu whainga lava ia longo puia lii lo o tau pa ia ma lo o tau mamalu i lea aso ma lea aso i vaenga i tau na isi la fia o lo o tutupu i tono e shio tātou atunu. Pei o na avatu se mio sola o le nei lava vai aso ia o tale noanga lava le fono uso o Samoa. Ia ai awane e aru ese matato po kala masani o le alongo lava o el tele o vaenga ese mai atato i le tato fono uso e peo na mataina tae on le la. Ia au se tautua na ala nea fiafi ia i lau whafonga anga le atunu pele ia meise o tato pa anga whaftai lava le avea peo lo pei mau pa anga whafonga. Ia la tato toi fta pai fo i le aso a tae au ia i le taimi masani tato breakfast show po le morning show. Ia o temi nei whaamawina lava le anganga le whaatai e tātou Pisinissim Company o loo so tau au o ala watu i nātou tātou Pukalame pe o le FEXCO Samoa Limited o le tātou company a le Cafe Laterano o le tātou SAB po le Samoa Stationery and Books whaatai atu ai le whionga i atou filau ma le pulenga ma le whaingaluenga i le ngatai lea ia o le tātou company whai mea mawhai ale MS Rental
malo lava ia alo e misal fatua ia flow ma leo whinga winga le tawatai ia ma le moatonga complex malo lava le tu mai pe o tau au tātou te ngalue whaatasi ia ai mana tua tele ma le ano ai o nanga tā ua ma o loa o loo tuina atu e a tātou pisilisi e pe o tā ua e mo te minei whamonu ia tele lava le atua ia whaasausaunga lo toe ia ai mai se ia o toi fuafuanga nisi o nā whatu a ngai atu mō tiutem whaiva ia o Nepo whamanu ia tele lava le atua ai mo te minei mai a te apnei whai masui o le pulenga ma leo whainga lwenga ia whaato whaasoifua tātou toi whailoa e tai au a tai au.